Angiphinze nguvusele emlaleli egameni lika Jesu. Inkosi inhle nalamuhla elangeni lethu lesithathu siyayibonga kakhulu. Sichubeka sidla livi lenkosi sisetafuleni lethi iBhayibheli ngelanga Jesu. Nasavukile kufeni wabajoyina baya Emmaus. Lethi nakafika etafuleni noma beyi-guest kwafike keja wathi nakabona sinkwa wabahlephulela badla lethi iBhayibheli. Bathi ngekuhlephula badle sinkwa beva into ishisa phakathi kwabo nemehlo abavuleka egameni lika Jesu. Sisetafuleni lekuvuleka kwemehlo nalamuhla egameni lika Jesu ngoba thindwe uNkulunkulu so letinye tatho sowuvele utehlisile mlaleli tisedute nawe kumele nje utibone njengaHagari wasendulo elithivele Nkosi wakhala khalele emanti kanemanti bekaceleni kwakhe wanela kuvuleka emehlo awabona so live laNkulunkulu isivule emehlo kubona tonke letindo lesetentiwe taba available evini lenkosi egameni lika Jesu. Mlaleli sihloko sethu lesikhuluma ngaso leliviki ngiso lesithi imithombo yemusa, sources of grace. Khuluma ngemusa lona lo musa wekuphila lampilweni. Yebo sesikhulumile ngemusa wekusinziswa lo available futhi lo free for bonke abantu ngekukusho kwabaseFesu 2 verse 8 umusa wamahala egameni lika Jesu. Kodwa ukhona lomnye umusa lesingathi ngemabomo awusumusa wamahala kufanele wena usukume uye kuwo uye unatha kuwo the grace to function lo musa wekuhamba hamba empilweni wende tindvo na udenda tiphumelele. Namhla ngifuna ukukhuluma ngalomthombo wesibili ukuthi siwuthola phi umusa. Ngifunza incwadi yemakhosi esibili chapter number 4 verse number 8. Ngalinye lilanga Elisha waya eShunemi. Kwakukhona umfati lobenjingile kuleyo ndzawo waqela Elisha ukuthi aphambukele kakhe khona ude uthola lokuya ngasethunjini. Ngako abethi njalo nakendlula kuleyo ndzawo aphambukele kuyawudla. Verse number 9. Lo mfati wase ukhuluma nendvodza yakhe wathi ngiyathi ukuthi le ndvodza levamise kuphambukela lapha ekhaya engumuntu longcwele kaNkulunkulu. Asakhe likamelo lelincane etikwendlu bese sifaka umbhedze nelitafula nesitulo kanye nesibane ngekhathi. Dawubo ukuthi njalo nje nakade undlula angene ahlale khona nakede lapha kithi. Glory to the name of the Lord. iBhayibheli isitshela nga Elisha namhlanje lithi lenceku yaNkulunkulu siyathi itsine lesifunza iBhayibheli njengoba nawe ulifunza mlaleli lithi Elisha bekavame kwenza lapha eShunemi nakaya entsabeni yaseKhameli lapho kwakunesikolo khona sebaprofeti. Lithi ke iBhayibheli nakendlula lapha waye wambona lomnyemake lithi iBhayibheli wasiyamqela kuthi ndodza kaNkulunkulu ngena njalo la ekhaya lami na uyoshumayela wengqe ufike udle. Siyayathi inkulumo lapho noma indzaba noma live laNkulunkulu lokuthi lo make lona iBhayibheli likhuluma ngalithi bekanjingile kodwa enjingeni kwakhe lo make lona bekede umntwana. Lokusho ukuthi njengoba sikhuluma ngemusa
bekede igrace kulesibeletho sakhe. Bekadzinga igrace ite kulesibeletho ngoba umuntu akakhulelwa kuphela ngoba kunembewu. Kudzinga bese kuba negrace lesebenta nalembewu. Ayibongwe inkosi yasezulwini. Now lithi live lenkosi ke. Lo make wambona Elisha wasuyambita. Leli gama lelithi Elisha nasicwaninga iBhayibheli lisho ukuthi God of my salvation. Lihumsho lesingisi nalichaza lithi lo make wathe sengiyaqonza ukuthi this man of God. Le phrase noma lengcingwane lethi man of God nayihumushwa iyafana nalethi man of grace. Lokusho ukuthi nasibuya ke emlaleli sesibuka iBhayibheli silihlola ngalokujulile. Lo make nakabona Elisha lapha abengaboni indvodza but bekabona a man of grace, a man who has grace. Bekane grace yani Elisha, bekane grace ekukhuluma kulesibeletho lesingemukeli. Mlaleli sinetibeletho letingakhoni kubamba tintfo taNkulunkulu. Sinetibeletho letisheshe tiyekele. Sitsinga nangumuntu lovama kwendla laphaya lothiwa ngu-Elisha the man of grace. Wonke umuntu lophilako unaye Elisha the man of grace. But kuyakushiyana-ke ukuthi ududane kangakanani nalo the man of grace. Lo make kungathi bekambona Elisha engalapha egedeni ligrace yengele khashane. Njengoba ungakhaza usinawe emlaleli lenkinga lokhala ngayo namhlanje so umemete wayethi inzabeni wazile wangenela abo 21 days nabo 40 days bongadzingi lokho. Njengoba lo make ngekufunza kweBhayibheli sesiyaqonisa abengadzingi umthandazo ngoba phela ebunjingini bakhe siyathi ukuthi nasekwatini uNkulunkulu wathandaza but wangakhoni kukhulelwa indvodzana. Wathandaza kwabakane kwaze wathi ngelinye ilanga wabita Elisha weta watodla. Glory to the name of the Lord. So umthombo wesibili imlaleli la sibantu simukela khona umusa kusenqekwini yaNkulunkulu. Le Nkulunkulu ayibeke embi kwakho lesikubita ngamagama sithi spiritual father. Spiritual father mlaleli kunale grace yakho longeke uyithandazela uyicele nakuphi ikulo muntu waNkulunkulu. Nangu longakhaza usengesikhathi umbukela khashane njengalo make angeke ukhone ukuthola le grace ngoba njengoba ngishithi awudzingi isibeletho udzinga le grace. Oh my God and my Father, udzinga le grace leta ukhona kwemukela lembewu. Le tinto taNkulunkulu tita njengembewu njengoba Jesu athe indvodza yaphuma yayohlanyela. But lo mhlabathi ngiyo le grace ukuthi lo mnye wahlala wakhazi lo mhlabathi umadwala kusho ukuthi kwakuthi grace lapho. Le mbewu yaNkulunkulu iyawa every day but nangabe asikayisonzethi le grace lo muntu waNkulunkulu uyukhazi usilethe indvodza iyasigeja. So mlaleli ngifuna kukusho angathi uthi ukholwa lokukholwa noma longakholwa kunemusa wakho lo senqekwini lo thanzi ungathanzi kunjalo akushintshi. Lo make lona noma bekangaya kuphi kuthola umntwana kwakulapha kuElisha kwakubita ukuthi amatise ukuthi lena ingceku yaNkulunkulu utshela le ndodza yakho ukuthi nyalo senyaqonza ukuthi lena ingceku yaNkulunkulu levama kuphambukela la. Qala ngabe kangaqonzi but kufuna ufike la uqonza ukuthi lo ngumuntu kaNkulunkulu. Angisho ukuthi akukhonto nje yoba labanye nangishumela kanje ukuthi sofuna sikhonde bafundisi. Angisho ukuthi makhonde but kukhona kuhlonipha nekwatisa umuntu kuhlukene ekutheni uyamkhonda. Glory to the name of the Lord Jesus Christ. Usafika lapho mlaleli kunetindo lotawuthi tapuna umusa lotawutapuna lo make lokuthiwa noma bekanjingile but ubunjinga bakhe bebangamlethela umntwana njengoba nawe nje kuloko lonkabanga ukuthi ungiko kunetindo etingethi khone kuta kuwe until you recognize noma ubone nayi ingceku nangumuntu kaNkulunkulu. Umusa lomunye usencekwini yaNkulunkulu. Live lenkosi lisi wamema ke lo make wamema Elisha ukuthi adle. Wathi Elisha sekadlile lisi lo make kwaqhubeka indvodza angendeke. Lithi hayi kungathi lo make lengekhathi wathi hayi asengifake igiya number 2. Wathi nyawo njengoba sowufikile wadlala sengitawenta lenye into ngoba bathandekayo lokunele ufuna sikwente na uthi wenda into lenhle ungawubona umphumela kusho ukuthi yekela kusho ukuthi qhubeka. Wathi hayi Elisha njengoba angena adlala sola kwende kulutho hayi sale ngimakhela indlu. Oh mayibongwe inkosi yasezulwini sale ngimakhela indlu solo ngifuna igrace
labanye bathi hawu ufuna kutenda athandwe ngumfundisi noma ufuna kubonakala ngathi nje yena ukahle ngumzalo okholwayo. Bazalwane, sinetindlela tethu, ungamphazamisi lo munye endleleni yakhe nakafuna kuletha igrace. Le grace etawumenta ukuthi akhulelwe. Ungamvimbeli, ungathi ufuna kuthandwa abafundisi. Hayi thani lo muntu uyaqonza tindoda semaphakatheni ukuthi vele nangabe ligiya leqala lisebenzi ufaka lesibili lisiwamakhe lindlu. Wangakhi nje indlu le empty lithi iBhayibheli wafaka umbhethe ukuthi le ngceku iphumule, ngoba ingceku na ufuna kuthatha igrace engcekwini uyayiphumuta, uyenta iphumule. Lisiwabeka umbhethe, sign of rest, ukuthi man of God phumula. Wafaka emva kwalo wafaka situlo ukuthi hlala la ufunze kahle njengoba umuntu kaNkulunkulu. Wabeka litafula, wabese ukhanyisa nesibalo wathi akukhanye. Wenta ingceku yaNkulunkulu ukuthi kukhanye endlini yayo. Kwanela kukhanye endlini yaNkulunkulu, kwakhanye endlini kaLoma. Oh my God and my Father. Yebathandeka, kunetindo lokubita ukuthi ukhanyisele nangumuntu uNkulunkulu ambeke embi kwakho. Utawusenga kumbekela sibane bese sibane siyakhanya nakakho. Glory to the name of the Lord Jesus Christ. And iBhayibheli lithi lo make nje akakhanga indlu ku ground level, lithi wakha indlu le wakha indlu lengetulu. Ingceku yaNkulunkulu ufuna uyinikethe esigaba lesingetulu, hayi kuyikhonta ungafiki lapho, but ngikhuluma ngekuyibekela indlu ngetulu in the name of the Lord. Kungasi lo make beka prophetic bekathi uthi indlu lengetulu inetimanga. Kungasi lo make besambonile ezenzo 2 noma ngakafika ukuthi etulu endlini lengetulu kunetimangaliso. Mlalele ekhaya, kunemusa wakho sengithandaza, kunemusa wakho lo sencekwini uNkulunkulu layibekile. Lokhu siyakuvuma noma sikuvumi, liqiniso lelivula uNkulunkulu lithi wanela kumakhela indlu ngetulu. Wathi lo mprofeti nasahlele embhetheni uthi ngani make the grace yafika kuleli khaya. Kwathiwa kulomnyaka lotako ngalesikhathi lesi kutabe kunenithothana. Ayibongwe inkosi. Nakuwe mlaleli ngiyaprofeta ekhaya. Ake uqale uyatisa ingcoko yaNkulunkulu ungayikhodi, uyatise. Kunetinde tawumenyethela kuthiwe ngalesikhathi lesi kulomnyaka lotako. In Jesus mighty name ake standards. Malo ingcole ngiyakubonga umbulatindo uhlele ezulwini. Masikuve semhlabeni egameni lika Kristu Jesu. Busisa umlaleli asalivile lelive lomnye uthi kusukela namhlanje ngishintsha indodana yami, shintsha khuluma, ngishintsha kuqabanga, shintsha iperspective yami. Mente enkosi egameni lika Jesu, mukele le grace njengoba ukhuluma ngemthombo egrace egameni lika Kristu Jesu lo inkosi siyabonga. Amen.